We are visiting Goa because we have a public record bill, which is we already formed a select committee. And select committee is visiting Bihar, Delhi, and Goa because already Goa have a public record bill. So we wanted to know how they are, the public records are preserved, how they are taken, how digitized, all this process because we also going through all that stages. Mm-hmm. So we want to see the prior examples. That's why we came here, and we got a very warm welcome. And the Department of Archives given us all the explanations and other things. So I think this will be helpful for Kerala, also for this bill. How many MLAs or ministers are there? Our minister, concerned minister Ramachandran Kadanapalli is here, and 5 other MLAs also came, including. Okay. Yeah. What's your name, sir? My name is Mohammad Mohsin, Okay. and then Anthony Raju, Ahmad Devarkovil, and then P. Ubaidullah, then IC Balakrishnan. These are the MLAs. What exactly you liked in our Goan system? So the Goa, we also went to governor's home. Governor is from Kerala, and Yeah. he also welcomed us. We like the culture here, and we got a very kind, reception here, Yeah. and it's very beautiful place also. Yeah. We are very happy to visit Goa. Okay. What about that palm something? Yeah, we have a lot of records. That we have more than 1 crore palm records, which is year date backs. That's also we are having. So we were talking about that in our Department of Archive. We are preserving that. Okay. Yeah, that's Okay. one of the largest palm records in India. Okay. One of them. Where in Kerala? Yeah, in Kerala. Where is the place, sir? It's in Trivandrum and many other places also we are preserving it Okay. through our archives department. Okay. Okay. So study is the purpose to come here. Yeah. The study is. What studies, sir? Regarding the public record bill. Hmm. So how the public records are keeping, preserving, all these things. केरलाचो जो मिनिस्टर फॉर आर्कायव्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आनी थोडे MLAs केरला लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे गोवा गव्हर्मेंटाचे आर्कायव्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्सां कडेन डिस्कशनाक आयिल्ले. बेसिकली केरला पब्लीक रिकॉर्ड्स बील तांच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्लें केरला लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन, जे कांय कारणां खातीर सिलेक्ट कमिटी मुखार प्रेजेंट जाले. सो सिलेक्ट कमिटीचे मेंबर्स जे आसात, जाचो चेअरपर्सन मिनिस्टर फॉर आर्कायव्स केरला गव्हर्मेंट, तो हांगा आयिल्लो आनी टू स्टडी गोंयान जो गोवा पब्लीक रिकॉर्ड्स एक्ट जो लास्ट इयर आमी तयार केल्लो आसा, जो लेटस्ट आसा अख्ख्या भारतांत. सो पब्लीक रिकॉर्ड्स बील आमी गोंयान इंट्रोड्यूस केलें आनी पब्लीक रिकॉर्ड्स एक्ट जालो, आनी तेच एक्टांच्या अंडर आमी थोडे रूल्स फ्रेम केला, जे रूल्स 1 जानेवारी 2025 इम्प्लिमेंट जातले गोंयान. सो ताजोच अभ्यास करपा खातीर आनी गोंयान पब्लीक रेकॉर्ड्स एक्सेस करपाक कशे प्रोविजन्स आसात, रेकॉर्ड्स एक्वायर कशे करतात आमी, रेकॉर्ड प्रिजर्व कशे करतात आनी ते डिजिटायज कशे करतात हे पळोवपा खातीर ते स्टडी कमिटी, तांचे सिलेक्ट कमिटीचे जे मेंबर्स आसात ते आज डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन एक मिटींग करपाक हांगा आयिल्ले. ओके. आनी कितें तरी प्रिजर्व करपाक सांगलें सर तेंच्यांनी, कसले तरी तेंचे Palm tree. ना तांचे कडेन न्ही, आतां गोंयान आसात ते चडशे पेपर मॅन्युस्क्रिप्ट, तांचे कडेन पेपर मॅन्युस्क्रिप्ट सोडून तांचे कडेन पाम लीफ मॅन्युस्क्रिप्ट आसात. सो ते पाम लीफ मॅन्युस्क्रिप्ट्सा बद्दलूय, कारण तांचे जे पाम लीफ मॅन्युस्क्रिप्ट आसात जे खुबशे प्रायवेट एजन्सीं कडेन आसा, सो प्रायवेट इन्स्टिट्युशनांनी आसात. सो तांकां लेजिस्लेशन जेन्ना ते करतात, सो तांकां तेय पळोवपाक जाय की हे प्रायवेट कस्टडीन जे रेकॉर्ड्स आसात पाम लीफ मॅन्युस्क्रिप्ट जे केरलाची हिस्ट्री सांगतात, सो ते तांकां डिपार्टमेंटाचे कस्टडीन कशे येतले ताजे खातीर लेजिस्लेशन हाडून कशें करूंक जाता ते स्टडी करपाक ते गोंयान.